I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi videoklip. Ljudi moji, prije samog početka da vam se zahvalim, znači na podršci, da se izvinem što me nije dugo bilo, bio sam bolestan, znači kao što vidjeli u zadnjem garaža buildu. Ovako ljudi moji, znači danas kao što vidite iza mene je Golfaja. Obećao sam vam čim malo prisuši, znači prisušilo je hladno, ali sam na zimskim gumama, tako da izjednačeno od prilike neće puno šlajdrat. Uglavnom snimamo ljudi moji od 0 do 100 ubrzanje, snimit ćemo vam malo divljanja, škripanja i to, znači da i to malo vidite kako ide, kako izgleda svana, znači od 0 do nekih 80, pošto nemam sad trenutno gdje ovdje, da mi je sigurno da je dobro osvjetljen i da mogu razviti, znači brzinu od 0 do 100. Tako da ljudi moji, tu je sa mnom kolega, znači koji me snima, hvala puno kolega. Instagram. Instagram, ovako. I ovako. I ovako. Ovako ljudi, znači, što se tiče ubrzanja od 0 do 100, to ćemo ići iznad nas, kao što vidite, to je autoput, mi smo sad dole ispod nadvožnjaka, tako da znači ićemo na autoput, to vam snimiti, najbezbjedniji, najbolji asfalt, jer da idem ovdje negdje da snimam, da nema potrebe za tim. Zato kažem, ovdje ću vam snimiti od 0 do nekih 60-70 svana, čisto da čujete taj hard cut, da vidite, odnosno kako Golf izgleda svana kad tako ide i kako se čuje. Pišite u komentarima šta vi mislite koliko, znači sad zaustavite video, napišite šta mislite koliko ide od 0 do 100. Fabrički je Golf išao koliko? 12-14 sekundi. Mislim tako nešto. Oko 14 sekundi ljudi moji. Računajte 13-14 sekundi. Tako da ljudi moji, 14 je išao, znači fabrički. 74 kW, ljudi, 1.9, turbo dizel, pumpa dizel, motor. Urađen čip, urađen straight pipe izdub. Još u planu ljudi imam dosta modifikacija. Jer tu sad vozim jedno drugo auto o kome će biti video, tako da nam Golf ostaje za sređivanje i za ovako što kaže, nedeljnu neku vožnicu i to, neki video i to. Tako da, kolega, znači još jednom hvala što me izašao snimat. Zima je na polju, znači Frezo, hvala. Tako da on će snimat, pa vidit ćemo. Da li iz zadnjeg sjedišta ili će sjediti kraj mene pa snimat sat, nebitno. Uglavnom, ako već niste, raspalite like, share, subscribe. Ajmo ljudi lagano. Ovako ljudi, znači, on će vam probati uhvat sat koliko može jer trza auto stvarno na šaltanj, tako da uhvaće vam sat koliko može. Da ne bude lažiranja i prevare, radit ćemo 2 testa, znači jer ipak nije moje šaltanje perfektno i to sve i klizavo je, opet kažem, napolje ljudi jer je hladno, razumijete, ali zimske su gume pa je korektno. Tako da, znači, ja ću vam u editoru probati ubaciti štopercu, ako ne, pratite po videu, nebitno. Tako da, sad ćemo ljudi otići snimiti na par mjesta, znači malo da vidite Golfa svana kako ide od 0 do 100 i onda se upućujemo lagano k autoputu. Ovako, znači, došli smo tu na lokaciju gdje nema ljudi saobraćaja, znači ispod je autoput, nadvožnjak, nema saobraćaja, tajna lokacija. Ja ću tu malo ga sašiti do nekih možda 80-ak, 90, znači nećemo preko, malo preko dozvoljenog, ali to su finese. Tako da ljudi moji, ovdje ga malo sašijemo i ubacit vam ja snimaka još malo kako ide i onda ljudi idemo lagano na autoput, tako da uživajte. Ljudi, ovako, stigli smo tu na autoput. Imaćemo, znači, 2 ispaljivanja, možda 3. Znači, jedno ispaljivanje je sa ESP-om, drugo će biti bez ESP-a. Tako da, na sigurnom smo tu, što se kaže, 100%. Problem je što je mala krivina, ali ja sad ovdje ljudi moji do tih drugovića gdje ću se isključiti, nemam nigdje toliko nekog pravca da je fino osvjetljeno. Tako da, ljudi moji, ovdje ćemo ga, znači, ispaliti, koliko vidim čist je put i to sve. Tako da idemo, snimat će vam vedran kadar, znači jednom ćemo ići sa ESP-om, jednom bez ESP-a. Tako da uživajte. Gasimo ljudi ESP, idemo lagano, Bože pomozi.
to bi bilo to. Znači, vidjeli ste koliko je bilo ubrzanje Golfaje. Ne znam, iskreno vidjet ću kad budem editova koliko će biti od 0 do 100. Tako da, nadam se da ste zadovoljni, ja sam iskreno prezadovoljan jer s obzirom na to koliko je auto išlo od 0 do 100, koliko je bio mrtav, svaka mu čast, ekstra, hvala momku, znači što mi je čip radio. Tako da ljudi moji, bit će još dosta ovakvih videa i sa drugim autom, a vama ako se video svidio raspalite, like, share, subscribe, ćao!